Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala seyyidina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Ji sahabi Peygamber aleyhissalatu vesselam yek şivan sahabi Resulullah belli başlı yek şici Hazreti Halid bi. Hazreti Halid Beriya İslamiyeta xwe di herba Bedrê da, di herba Uhudê da, ew zaîyeta Müslümana ew qas çêbû ew çax Hezretî Halid herahî Müslüman nebibû. Di herba Uhudê da diranê Resulullah şehîd ket, çûkê Resulullah birîndar bû, mîfer serê Resulullah da rûnişt, di wê herbê da Hezretî Halid herahî Müslüman nebû. Orduya Hezretî Halid ew qas İslam perîşan kir. Ama Xwedê eqlek wisa dabû Hezretî Halid, rûkê Resulullah aleyhissalatu vesselam got Halidê sonê de were Müslüman bibe. Sahabiya sual kir ya Resulallah çima? Got ew eqlê Xweda daye Hezretî Halid, ewa eqil nahêle Hezretî Halid di küfrê da bimîne. Çünkü eqil cewherekî pir mezin e, eger ewî cewherî meriv bizan be yerinde qulamış bike. Meriv eger ewî cewherî qulamış bike, lewra mezina digotin eqil taca zêr e serî her kesî nabe. Eqil însan wetê ku Xweda di Qur'anê da dibêje, gelek ayetê Qur'anê da Xweda dibêje efela teaqîlûne, emrê xwe dibêje en sonê da Xweda dibêje qeh hûn eqilê xwe qulamış nakin. İnsan wetê eqilê xwe qulamış bike, İnsan zemanê ku eqilê xwe bide xebatê, cewherekî pir mezin e, cihazekî pir mezin e Xweda daye însanê. Her îş bi eqilê dibe. Lewra Xweda di Qur'anê da gotiye ewan besa wetê ewan însanê înkarcî kiriye, besa wan însanê ku riya heqê sapmış bûne, besa wan însanê ku tapmişî puta bûne, besa wan însanê ku Xweda naz nekirine, tapmışî hine însan ew qas eqilê wî düşük bî eqilê qulamış nekiye, rabiye tapmışî darê biye, tapmışî beton çêkiriye, put çêkiriye biye, tapmışî wî biye. Xweda wetê besa van însanat ke, Xweda dibe qe eqilê we tune. Hûn qe düşünmüş nabin, hûn nabêjin ka kê em yaratmış kirine, kê kainat yaratmış kiriye. Ji Hekîmê Luqman sual kirine, gotine te ji zanebûna xwe eva bilgiya xwe ji kê hilde? Gotiye min ji nezana hilde. Ça te ji nezana hilde? Gotiye wetê nezana îşê nebaş dikirin, îşê nerin dikirin, diketine riyê nebaşî, düşünmüştüm digo ku ez jî dikeme van rîhanê, ça îro herkes lewmil vana dike, ê li min jî bikin. Bi bilgiya xwe ji vana hilda. Hikmetê xwe de ji hilda dibe. Dibe hikmetê xwe jî ji însanê kor hildan. İnsanê kor zemanê ku biçana pêşî dewsa nigê xwe tam saxlem dikir, paşê nigê xwe davît. Nigê xwe hemen tewekkil nedavît. Min jî zemanê îşek dikire düşünmüştibûm, sona wî îşê heya ku diçe, di wê îşî da kar û zirara me heye tune. Me ew hikmetê xwe jî ji însanê kor hildana Hekîmê Luqman dibêje. Hezretî Halid düşünmüş dibe rûkî dibe ez ê Müslüman bibim. Ev riya ku ez tê da me eva riya heqê nîne. Riya heqê heq û hukûk cem Muhammed aleyhissalatu vesselam heye. Gelek sahabiya ra bi dizî, gelek sahabiya ra görüşmüş dibe, hûn dikarin herin cem Resulullah gelo Resulullah me qebûl dike, qebûl nake. Tu sahabik cüret nake. Çünkü di herba Uhudê da Apê Peygamber aleyhissalatu vesselam Hazreti Hamza hat şehîd ketine. Sebebê şehadeta wî Hazreti Halid bû. Ew çax herahê Müslüman nebû. Ya Resulullah birîndar bû, sebebî wî Hazreti Halid bû. Diranê Resulullah şehîd ket, sebeb Hazreti Halid bû. Tu sahabik cüret nake. Sonê de Hazreti Halid radiyallahu anhu düşünmüş dibe, pekî dibe ev eqlê Xweda daye min, çima ez vî eqlê xwe qulamış nakim? Çima ez bi xwe naçim cem Resulullah? Çima ji însanê başka ra dibim ara me da aracılığê bikin?
rad be bxat çe Resulullah Aleyhissalatu vesselam Ravza-i Müttehere darunuşti. Zamanı deri vedke Resulullah Aleyhissalatu vesselam Hazreti Halid mezzetke tebessüm dike. Hazreti Halid bir ya Resulullah zatmezdi Müslüman bebim. Migellek sahabiya ragu sahabiya kesi ne hat ricamı ne kircemte. Debi ya Halid mezanı bu te Müslüman mı? Çünkü ev akli selimi Xuda dabute ev akıl net hiç ve batalığa küfri da bimini, tarihi da bimini. Hakikaten fenani gotuna hakimi lokma evan insani akli xu kolamış nak. Vati merv akli xu kolamış bike rind merv akli xu kolamış bike merv zane kijar ya hakkiye kijar ya ne hakkiye kijar ya başiye kijar ya ne başiye merv vati akli xurun kolamış bike eva insani hani çıma evi işit ke kaçma ez nakim çi ferqa meviye eva insani hani çıma dıxebite şkora dıxebite herkes ya hazke çıma ez nekim çi müjvikime dini İslam'ı da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gutiye rekabet dini İslam'ı da dürüst emerif herati keve rekabeti. Eva insana çıma kasa başa çıma ez ey fena bu kabaşı da aynı. Eva insana ha çıma kasa hirat geçme ez nekim. Ev insana hani çıma iyilik et geçme ez nekim. Herkes besa başa uyutke besa rindiya uyutke ey fena bu. Rekabet riya khadi da rekabet ya rindi da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gutiye dürüstte. Hatta sahabi vati bu sedakit ketne rekabeti bevdura. İlk vati ayata sedaki nazil bu. Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir'e kete rekabeti. Hazreti Ömer çu malikı üçte iki şkara hiç üçte biri hani. Hazreti Ebu Bekir çu nivi malik hani. Vati hani ecem Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ya Ebu Bekir de şkas hani gum nivi malik hani. Hiç nivi hani. Hazreti Ömer sual ki Hazreti Ömer gum du kısım şkara hiç kısmek hani. Hazreti Ömer gu ku işa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vati ku emir bike ezi piktek heme peşi Hazreti Ebu Bekir. Rekabet ajbu rendi merit kare hevra rekabeti bike. Xrabiye rana. Cara dünya vati Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vati gu mali khariya Xuda da ketkare bine. Hazreti Ebu Bekir çu temmam mali khani Hazreti Ömer mali khu nivi kir hani. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ya Ebu Bekir gu te mali khu çake gum tev hani. Peki gut jinzari khora gumiya Xuda peygamberi Xuda işte. Xuda rızkı ona dedi. Hazreti Ömer sual ker Hazreti Ömer gum nivi mali khane nivi işte. Gu ya Resulallah caradın Hazreti Ebu Bekir ket bişame mu gu icar ezi tekeme bişe Hazreti Ebu Bekir ne karım tekemi. Gu Hazreti Ebu Bekir Xuda Teala mezin kiriye. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam serviya gu rekabeta jriya reddi jbu başı merit kara hevratı ke rekabeti. Levra Xuda Azze ve Celle du Kur'an'ı da dibije gelek ayata da dibije sonu ayata efela tedebberune dibihun. Qad düşünmüş nabın. Efela tefekkerune hun. Qad tefekkürü nakin. Efela taqilune qaqli ve tünne. Şu ayeti kelime çıtı zanebuni akıl cevhere ki mezine kodu da insana. İnsan evi cevheri gerek kullanmış bir ki evi akli koy. Ve ku akli kullanmış ne be akıl donmuş de be donmuş. Zamanı evi akli meriv be ibret hilne de meriv dünyayı mezeke ibret hilne de etrafı mezeke ibret hilne de ji insana mezeke meriv ji insana örnek hilne de insan ji insana la Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gutiye mümin la fenani ayneye ça meriv çeber ayni meriv çeki düzeni de xo sergoy xo düzelmişti ki Müslüman ara fena ayne ya Resulullah gutiye. Müslüman ekvetel Müslüman ekmizeke ve insana herkes basıcı etket ve insana han insana ki tembele ve insana han insana ki şukaran abi ve insana han insana ki ne başe ve insana han insana ne başla ve millet umetke gere mercu ibret hilde. Beri bece deme ej fenani ve bimsubi levmeyi miş bekirni ama az kod harın bikim. Har yarın draherin. Fenani gotuna Hakimi Lokman. Çıkas insanı akli ko çalıştırmış giriye. Ev insan de küfrü da nema. Ev insana de tarihi da nema. Evi akli ev insan kişandiye bal runayı va. Xuda vati Adem Aleyhisselam yaratmış ki. Xuda Cebrail Aleyhisselam ra guguhere Adem Aleyhisselam ra bece.
ji akıl, edeb, imanê kîjanê digire, du heba yekî bira bigire, du heba bira negire. Adem aleyhisselam akıl seçmiştir. Kuş mıra akıl lazım he. Xuda azze ve celle goya Cebrail go edeb û iman çi dibêje, go edeb iman jî dibe em ji aqilê naqetin. Aqil ku be em cemwîne. Yekî fera Hazreti Ömer beriya dînî İslamê ku nava Ereba da dewsa avê îşkî dixwarin. Ça însan niha avê dixwe ewan wisa îşkî dixwar. Hazreti Ömer nedixwar. Piştî dînî İslamê jî sual kir, ya Ömer got te çima nedixwar? Got beriya dînî İslamê da ka îşkî heram ne? Yani Müslümanın İslamiyet tune bu nizamın herame. Te çima nedixwar? Got Xwedê Teala ez değerli yaratmış kirime. Tişta ku ez pê rencîde bibiya, tişta ez pê değera min düşmüş bibiya, tişta ku ez ji sinifa insaniyetê derketa ma her kesî tinazê xwe me bikira, me xwe yakıştırmışê xwe nedikir. İnsanê îşkî dixwarin diketine halekî xirab, diketine halekî pîs, min xwe yakıştırmışî wî halî nedikir. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha ma'as salavat. بفکرن بکردی، باخفن بکردی، بعجبینن بکردی، بشوپینن بکردی، لشاکری کو پی آبو نبین دنگ بیجی گوهداری بکن بکردی.